لقضا آمیدی الجیر دروشمی ریفراندوم خواستا نتوین سربخوازه دیدارکا زانستی بو چوار لعنین سیاسی هات ریخستن کو تیدا بحث لپروسا ریفراندوم هات کرن و آشتوایا سیاسی دنابرا لعنین سیاسی دا و گهشتن بر کفتن او تکس لسروی چندی هات کرن کو پیتوی پرلمان کردستان بهت کارا کرن جبو هند یاسایک بهت در خستن لعنین سیاسی جی بو چونین خول دور وی چندی دان دیار کرن شتانی کراوە تەنها خۆ ئامادەکردنە بۆ وەفد ناردن بۆ وڵاتانی دەوروبەر و لە هەمان کاتیشدا مەسەلەی ڕاگەیاندن و هێشتا هەیئەتی باڵای ڕفرەندۆمیش کامل نەبووە تەواو. مدى سازي نكت بردوامن بله همي بريارك جدية وهمي ترجدين سر هندي افريفراندوم بيتا كيرن بله مدى سازي جلك فرح حتى وان بيتفيت افيد بنا اجر سر كفتنا ريفراندوم وان بيتفيا همي حاضر كاين آماده كاين وش همي جرينكتر افي بجویا خلکی جیارا خلکی معیشت خلکی پیشکت چاکن معاش و وکی خولب کن بره اف سیستم پاشکوت و نیف موچه آن ربع موچه او نمینید یا دوی آشتوایی نافخو اکرازی نافخو چکو درد کرده ایشا کرده یا قدیم هر اوه بو تفریقه وابو به اتفاقی وابو او رو که گلک آفره بو رفراندوم بو سربخوی همه اکلا بین اک ریز بین اک خندق بین اک بره بین یا سیجی بحثی کارا کردن پرلمانیه چونکه که اوه رفراندوم پیشگیری ترکا پرلمانی ده بید سنگ خوده هبید و معنا خوده هبید و مشروعیت و قانونیت خود باشتر. ان شاء الله في ناکوکیش بهتر چاره سر کردن امید انتظار حل بجاردنا بزودنا و گورانت کین که پشتی هنگی وقت خری گشتید حل بجارن بالتأكيد باشوا ما دعوا دانشناك دقولي كره يا راستا خو هفيدارين كتدا سركبين ما بو هنديش برلمان جارا کادی کارا ببیته و سروکی پرلمان وگرد وزیر گوران بین افناف حکومت و دست بکن توزانه همه کار بکن شغل کن بو اف آرمان جا ماستر که همه الپارتی و الگوران و یکتی اویش رفراندوم خوی هنگام کان باشه حساب واقع حساب پیش دانی کوبنو کانو کارا کردنوی پرلمان و آنشا نزیک بوتوا بلام خۆتان دەزانن ڕیفراندۆمی هەموو کوردان لە پەرلەمانیش گەورەترە لە حکوومەتی گەورەترە لە هەموو کەسەکان لە هەموو وڵاتەکە گەورەترە پەرلەما ڕیفراندۆمی هەموو خەڵکی کوردستانە. دەوێ دیدارە زانستیدا کو تێدا ژمارەکە زۆر یا لایەنین سیاسی بەرهەڤ بوون تەکەزی لەسەر وێ چەندێک کرد و گرنگ ئەوە نافمالیا کوردی بهێت ڕێکخستن و دام و دەستگەهێن هەرێما کوردستانê بهێن کاراکردن. دلدار عارف کورسات نیوز آمیدیه